Sibna li l-kwartett tal-korda minn Rotterdam Ensemble jikkunċerta l-adagio popolari ta' Samuel Barber fost mużika riflettiva li se tindaq f'kunċert fil-Knisja tal-Absi San Ġiljan is-Sibt fit-8 ta' filgħaxija. Jidderieġi lil dan il-kwartett kien hemm is-surmaz direttur Roberto Beltran Zavala li tan iktar tarif dwar din l-orkestra professjonali Olandiża. Rotterdam Ensemble. It's an orchestra based in Rotterdam, the Netherlands, founded some 10 years ago, more or less. We started as a very young group of international students, conservatory students. Fost is-suċċessi riċenti li kisbet din l-orkestra, insibu tnedija tar-Recording Essential Music Series, is-sena l-oħra ma' Bliss Music, l-iktar record label prominenti fl-Ewropa, u għalina kif dan huwa s-seba' kunċert tagħhom f'pajjiżna grazzi għal kooperazzjoni li sabu minant Dr. John Vassallo u Dr. Marianne Noll. Vassallo li qed itella dan il-kunċert ta' għada fihem aħjar x'inhuma l-għanijiet ta' dan il-kunċert. L-ewwel għan huwa li jkommemora il-mewt ta' ġurnalisti fi Slovakkja u f'Malta li mietu għall-libertà tal-espressjoni. U t-tieni għan huwa li ngħinu l-Knisja tal-Absi li għandha bżonn flus għar-restawr ta' 4 pitturi tar-Rinaxximento. Pitturi sbieħ ħafna għandhom bżonn ir-restawr. Is-surmast Olandiż elabora magħna dwar il-mużika riflettiva magħżula għall-kunċert. We play Barber's Adagio for strings. It's originally the second movement of his string quartet. We play Crisantemi from Puccini. It's a piece, also a mourning piece. And we played The Death and the Maiden. That's a very famous string quartet from Franz Schubert. That's a very challenging and deep, interesting piece. Il-kunċert jalaq mużika mill-Carmina Burana ta' Karl Orff u t-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler.